ye meni ni nyina beti yete brono ba akoso tanom sunyare kwaso ne wo ya wan ye ba ne kunadu yi Pentecost Elder Emmanuel Kansa enkuransa eno ono so wate atomu waja na yere ho akodi obi baba ayowa ene na wo God order in court. Esther Mama me pacho me fro waje so yes my lady Pacho Esther yes my lady pacho ete say Pacho nyame adom oba me show so me wo Bible me wo Quran me wo bodua me wo snap before ko si ade na ape me Pacho me pe Bible yo la bina famano ape yakoso eyemme Esther menu mikra Bible sasema me beken no kretrodo mi nitro onyame boa me erade boa me pia oye Esther e dia asem na aba odi abedan ma me mam Pacho na me won kranza mi ko school ayesem papa free mu jaye no na mi ko school by o free mu jaye na enya boafo bia tie tu kwan ba ha se e ba bedi pa ana se mi obi nchen kra na metina na nipa na yeden ahwe mi school ti mi kotina ma mi bi nchen on kranza ko fa kasa ba mi tena nchen 10 years ana o ma me we Pacho ma mi wo sirem okay ti mi tena nchen 10 years na kasa ba na e se major school ni ko mi nko bio na ma church for so monti ase o mepe bebi ama me na matenase atro mi ya ni oho bia no o mehwe se o metutu nyoma yie nti me wo ha ma church for no your friend Mr. Halido mi sure ni bebi bia o bia o ko pe bebi maame setna se maintenance na ono akase be feedi mi o be mama dwane o sori no pa ono na di mi ko school ti na me ko Pentecost ti ba area fufuro no me ko shisha Pentecost baby koe by na ko ba se na me nkwa asori ni biom opim se ye ba betro ni nti na me tina fi na me nkwa asori no ti me wo ha wia bi na Friday wia na elder ye friend no Ike oba mi fie se oba be hwehwe mi denti ama me ma asori ni biom na me ka chen so ye betro nti ye wo school mu nti no tina me nya ho ma asori na so ono so kra wo elder ba ko a o kire ade e wo Premier International School nti me fa me number man say past questions bi wo ho no ma o de be ma me na yesua ti me di number ne ma no me ono mom na di me si won fa elder ne mom number ma me na me ne nkasa because me ntimi ntena fa me number nsoma panyin sa na o de elder ne number ma me chat no WhatsApp no so be send questions ni bia ono so ye Pentecost elder mpacho say ye nyanin to wire mu ana yo to aso abaya o de number ni ma me no me ne mi chat no so be send questions na mai ti Friday I final exams e beta ko na JHS dia na SHS okay ne sana wunyini na o mfie san na mo 19 years ne sana watiti be dia ti o de ma me friend o send questions ni mai MIS Friday you ka control last paper no na o friend me so on me won komo na me see you a friend na you control last week panti we a ti anwumre na sign frame na me so you call asori me na me chaplain wo school mo nti na man ko bia enye ye ti me sere na o ma me komla Friday Saturday anopa na sign frame me so ko ba bi nti mama me o me metu no na me so on ya me ba me di mirika no ko elder ni fie na o ka che akura jayo o mama kunya de no de ba papa na ni ba bia o gina daka o gina mu o hunani mu kra na watwene se o mama kunya tena so na o si oba elder na o connect wo ma elder ba akono ana elder de hin no se tena se no obe yeah o se ni o connect ma me de ho ni de onim ho bio okay no send questions ni ma me okay o se me tena se no oba ti me tena se na o so okodware aba se na obi a friend me se o nice kwan so na dem ne dem ba chwane
na o si okodware aba am so obi a o si wo nan si kwan so ende me ka no wom tiri man ka ma na mpie cause no we panyi ha na o si me ntwen me ntimi twen na obae na o si o enye nkomo bia na o pese o ne metina ma bia me shi me ye pa na o si na me bisa na woni yere me dey first of all me di kan call in bisa say o na ma wo he na o si ma akodwom sa na o ka kire me ti a kire na o be ka sa na me bisa ni so da na o si ma akodwom na asama woni mi kan dey me na kakro na o si o one ne yire agai na afi na o mo kan asam no kura wa sori nim na mrs na woni na agai dia say asori nim mra de bia mo kire ye ne ntisa ti akoba ne say na me mitimi twimp na me so wonim ne me ye wa sori de mu wonti na wo ye de o mi ye mitumi gina ni mo ya worship lead open prayer bibia Pentecost ba chwan yo na me si minye de wo ye no na o si se manya rani dem no nko ade se man penene na anda difo ne besi bia besi ti ho ne me ka kire ni se me bunkotoje pa na cho se me ni obi a ohwe mi school e se ya twira wie mi ka kodi pa na ma ye den matwa so results ni fani ba bren na o se pa na me ka kodi a minjai na obetimi ayeden o metimi aboa me on kranza hwa na ma yeden ma twa school ni so na me si da bi nya wo hwehwe free mo ansa na waboa me ne de mintimi nye na chese wo ko ni fie mpacho an de elder ni fie ne dem mpacho an ti ya mu nsuru mama ndwini bibia ansa amanida na ya wiria na no pa na nwumire ka me nko ni agya wo fie se wa sori elder mpacho an yo obi hunu pa nka me nko mo kasa abaya na o kan sa kire me na me so da mintumi nye na mpa na choka kire ni se na yeden metie papa firi mu jaye ni obi a ohwe ti o ma boni bia tu mi sisi a me ni obi a me koka ma asema kire no o se da manya ra ni dem ni de kwan bia so no giso woni me da nya sa me pia bonten a me ne me na afofo be ka kotwetwe ni e be sere no eti wa wura dem wo pro wo mpo wo no obeda ho me wate ho me na eda kro ne de ene wo no beni ni me yenu ba ko be kunu de pa ko Ose minyi Pentecost wo amanyesa enwanwa o Church of Pentecost pa brampa masoli sa wo sumo tetelesta na ise wajai ese dem na dia gu form wajai ai me ko ba bi asem na benti wu yi asole na ma dem nya sa aba wo fra assembly ha na kwa assembly fofuru me ja Pentecost kura na wakwadi akonwa nti wayi asore na ma minyai asore because first pa brampa ansa ne ke be ka se obi elder no ene de nye elder ejani mu boaten a wo je nkrofo meja pade a wo mu nyina bebre no atete atutom Esther kwan a abije nso abetwene so de ko ono nso so etikosa confirm me pa chodan knacha healthcare for na free abusuafo wadi nro na ina wadi abedwa ma so me pa chodan procare dank vino eno ya yemtim ni koko dank antima x malaria ena dank gastrocare ene vita ayam kro no fu ayekutu didi antimi nyam yi ena wadi abedwa ma so dank procare de bebo ama osisi ade nyina ye free ho ye opportunity number 2 ye be city life hybrid school ha for 0244017556 na yemwa Leicester Ghana ene de amwase papa e de abedwa ma so ye wo extra long ye wo heavy flow ene hone ho eboa emoba ho ne di konkan wo bra wo bu nsa no wo de pinty liners bebre nso ahyimu e de ama wo se bonus ye wo ketia be bi otu for statue ni si na 0302235295 International Power Praise Chapel Bible no kwafo ni Prophet Kingsley Jemfi wose brana be nhwehwemu na nhwehwemu hia ede na de wanim awade a wokro no ebeyi sikasem beyi emma bebem bibi akwantu a wutuo no ebebo a wo Libya pese ofensuo ni so obekwa akodu ni nyina o the Bible no kwafo be hwemu ede amawo kwasi ada ya Mother's Day
also wo chentoma e dia mekunafo ene wonuma enibie e wo naturally fee honti bomoden sa kwanya we odu hu behim e branda no e counseling anopa no nwotwe kopema wi aprem tobre efiada empire bo gidigidi enwumre no nsia kopema enwumre no nwotwe na afi kwasi ada nso anopa no nwotwe kopem anopa du ba ko ye Santasi Jericho ye Bengoy filling station wa Freddy 40243 999796 and 0500 550 222 and granza for amose mo pe e bible no kwa for mo nto mo bo ase na oba adoma hengwa nanim kwasi ada be na wochi obeba ho be talk show nti nyina mo ntwen no Lawson Herbal Center and every the virgin doctor 25 years in existence ya adwuma de Lawson delay my capsules ama e me matedwe mo den de awoso ma agimo abaso bodie eye Simba African Business Excellence Awards 2022 nyasem ketwa yade be ne dawso se nemu sa yade te se gonorrhea syphilis candidiasis eni ni nua na mekeka ka ho nyina nso fitegu na pampa de achi join this malaria eni de keka ka ho ni nyina bowra keo loss in pay ko na kwaje wo de 0242 133 577 edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules koko puma oto ya na efiri moja ahon osisi yade bema ahode kofom brayomu ha ubufa so ene hunam duane mu nyina yedusa eba mesha no a edusa natural spice drink ye de prekese ene akakaduro ne garlic ene wo pepper ene hwentia ne de akabom hunum a ebo ho ban e ma sojafo ni peduamu enya hoden edusa mala help uti din no anachese malaria na edusa eba ointment de fetwitwi na obeda say hati La Paz eben Las Palmas and crime Swami Macro inside Goy filling station wa Sunyani New Town yani susu gold ni dia no hye bora ma mu baabi etu no biada unsabeka bi 0500110115 Power Specialist Eba Hospital ya mami akosi adua ya hepatitis D oni sesofo wajimu abaso body ankasa ABCD and E die yesi kofie ko ukra ya mami se enua kasa wote wodi nutani ko yini ni nubra na akekabo mu amedro na no ayenam se fatty liver ankasa sciatica uno mpemu prostate enlargement wo be ma fe kasem composing ukom ye hwehwani mu age ka fronto fibroids any kidney die oni sesofo kra ko ya mami ho ntunya de wasema ye okumasi fe yase Lake Busumuchi Road ye ni Jonesboro filling station die nmuche enkra kwa benya pokuasi ACP Takrade Anaji Estate adjacent Anaji MA Primary School Freyen 0244544422 Joycam Roofing Company Limited so pesa wo boda so na re-roofing waboso na pesi etuo ne ebeboso abefu die bi ma wo kwa da ho ye IBR Ceflock standard sheet Erotiles any accessories ni Alozinc me pacho ye wo pre-coated AX150 aye self cleaning properties here eboa Emma and Chance in one casa cleaning ho I Supreme Concrete Product Alozin trusses and yansam ketwa kora anti no leakages no rusting me patron crank aswa Kumasi Techiman Sunyani Temale Boga wa Kumasi Sokoba and Pame any police station in Dienmushe Freno na wome maun 0540-125-816 Joy came or sinyami prepi wasoro inti mamensa enka Spanish 3 combined ye this Spanish jingo capsules aba eboa ma wadwen ye adwuma wani mu beto so am waya bai wa kra afi ukokete so a obeda Spanish garlic mixture ne capsules unase ahonhono na umi ana atomu cholesterol ju ni pedua boso de bia wanya kodu o halitosis anu pampan bra mu hawo udware ana wuti hu bowura ba bi etu no bia na koje bi na emwa we 0266114111 Bishop 75 yewa adehye market echi hashtag romo asemnie ne ehye wasum de ehye wonsa ahemfo nkawanka poni mpetia ni nyina da ne bo ne da fom a obenya bi wa abige ho 0598585219 Bishop now see ye wonyame Daoud Herbal Center doctor say we specialize in diabetes pressure stroke onyoje ya de ayem kro awo mu hawo be ma wa ho de kofom wapone waposo obehwewo afei
Dawood 360 capsules sisi yade ne sasabro ene yedi betu ase na wo de Dawood ointment no atwetwe sasabro wo kon wo paachi ene wa chiri bremu ye wadwoso krapa bo modern na ko na doctor nhwe pa 0241 244012 oboy by medical research center ye wadwo ato adwenu efifre taatsew wabetie yi ukotodwede da so na yi umoja na broso tipa ye de ndi usi utrase ase de wanini tutu agu fom wo ye dwuma kakra bia na wabre stroke diabetes infertility any kidney problems ahudro ni nyina me pacho sadan ye prekese powder eboa ema wonsa no na etititi moja wie be free ofagun sohiem ewo kakra ka ho pressure no na wo de akofom na aduani bia afa bi pete so na wa ho den ntumi enyina ye emfama wo 0249 761508 prophetess nyameche basoa akodam fie nsia ewe ebre nyame ama ne tumi woda also da ye basabasa be me bi no abeda anajo wadwuma sema ye basa abroche nkrata asem yade kodie wo bi da also a wasem a mo pese mo boa no TV program no mo mfre no ahoma iso no so nyame mfa ne so mama kwankyere mo a mo pese mo boa no TV program 0535897699 0535897699 adishye ya amaba enso nyame hwamo unis from pon adwen shefi na adwa mo wote sen Vivian Nkoma ma bena ani September 22 enso abajane for poku Riles Cuisine Nicholas Asante ya obinim Daniel Ajay Joyce Tina enso waha Solash Queen enso ejim papa na Bismarck efusu yadamase ene mo amobebe abeka nyina Esther ena aso ka che papa ne se wo sere no wonya wo no so bi waba ho ne de woni wa na aba kobo na fofa ma ne na eden pacho ofose me ero me hu nyina nyina na ye pere nyina na me ni nyina ye pere so e wo dan mo ho pacho na bosei pacho ye wia o friend ben na mu anopa nine pacho eti emra mpreso ne koso no na bosei pacho mi ntimi nkyerɛ wo woro wo ho pacho an Esther ye nka no kore sa bayo a wuti hoi na be ma wo de wo kyekere wo no woro ho ana ye den na otimi woro ho nyina na me de mebele yo sa raw atade pacho an raw na wo sheboko ana na she crazy jeans watade na me she trouser jeans en otimi woro ho na amienu no roy wa roy pacho yo obetimi ena ye den na me ne pere so sa no me de madwen ni ade na ne mo werafu sibia afu pa ni mo ready no de wa hwe yi na agigi wani mo eso be you pant no wato chen ya ebetim eno ne friend singa ba no ntimi de minim se sa ta me de o mi se na me fie kwa ni ba minim na wa fa be mada na ma fa bi da na che ni na se ne kwa ni kreatia na che nti na me de minim bibia fa sa anyama no ntimi de madwen ni so manya me ho adwane nti no me kotoa me pass wadi na sa da no utumi no dai send your ne preso ntimi fi ze bia enya hwe eti me pesa me kire se empreso ni nyina mu no afa u give you in e ma ne wo dai ba chon ba ni nyina na me ma me ho kwan ba na no de waye na adwen se da na ono obeda e wo no ani ne yire dem ba chon ewurade nyankopon heavy bed yo to aso timi de me madwen free so manya me ho adidi mitino me ka kodi me pa timi bese ko wasa japa si me ka kodi pa on titu wasa japa ade ho nso na me brother bi wo ho no wo ye company adwuma bi wo na wie na me si o ma me forms ni bi na me feel na me nya adwuma ti e ba pem se me results be ba de na bi amanya kakra ti results ni we ni bi ma me se me ba feel ti wo ye sa Saturday ni Monday na me di free Chrome kranza na mixi me ka kope ba de ni bi adi ti me wo wa 2 months time me yare Satam sukra na me nyanya iska na me san free teachers fancy me yare na Mr. Halidu o send me 1.5 say me fan ko hospital
We go do hospital one. Mani Mr. Halidu no. By Chami Church in here, The name is so who had the ya. School now kono headmaster. On what try a mass on now who school now ni Madiana. Because you are teachers in the power seminar. Now what homody? Nami, uyo mi buadio school. Ow. Do you know mo power sem? Hey, Eda cancer. Messi Memo Mukra Babru Mudin. Emmanuel ne Samuel ne Jamesy. Yo, what do you casa? Me could do a 2 months time and means I was sending Miss Car. In the call hospital, I say, Minion. Okay, yes, on him. To call me, I'm a friend, no bonner man, yes, say you say, I see you. Now, see, this is me, you say, now the papa were just solinana. But you sat on no enjoy. Or say I get a 20 cents. Yo. Now, me see, me be that. Now, I draw Ben, I do Saturday, dear. Me then I'm a pin or warning, come to say me who cry. Me pay. I want to soon. But you want now, I see. Me uncle pay mot, ne has, na me no. Ada. Moja. Mojano, a banana. To me no more so, no sanche me for friend, me see me yet. No, I somehow can stand no cray. Mammy, nintro. Pay more to ne has. But you want. So Becca no cry friend or Becca, my own council so on. And Grandsa Pentecost assembly no your friends say. Now me call one chain by no assembly now your friend English assembly. PI. Me call tree and on no PI. I'm the PI WC. To know English. Or English assembly. You want us or say no now say one yet. Second one, them similar. I was my first one, the Unya could draw no more. Also one yet. But your Saturn, dear, meaning some in your mammy, you'll be a man in shame. Cause you won't say, we will cry and come a pay. Oh, any dear. Now my pin of winning council. The first one, dear, me, what kind of Miss Yamo, no so cacrati. First one, what kind of Miss Minion. No, say, dear. Members in the Uncle Hospital. Na me free was a Japan and messing corn craner. No, I say, on the way elder and 20 min could not pharmacy stores or to drew. Na me sing the drew now, see me from your abortion. On farm mammy. On farm mammy, Namian Casamingo pair drew. On first canamount. Tea or the old mammy had no city, sir. Me fanco pair. Missy Casamson Yanye. O mammy had no city, some fanco pair drew. Ona me fast kana me kom papa kitwa wo nsuta na me kobona sunya road nsuta kobona na mane sese ni se na asi na papa kitwa friend o friend so a o mada 1 month time na obae na o se o ma omunya asemi ni ofie ma mo fa nkwa abontin na papa so ndo oni problem na mum on hwe se obehwe me mama wo na me ho so obehwe akola no na school ni samentu aso biem kura na obepa ejuma me masua na osi yo wate efiri okobia me friend say o ma msika kura nko to no na wakra ba wa fefi pa chon piwak transi why head and cancer no mby ma abi joma fle no ne phone call na say we dia maestro maestro mu tomato sesia en cancer fine what rade ano eden Pacho say was so ni nkran no away o se wo Koforidua sisi a Eastern region Koforidua e wo ye de adwuma ho minima adwuma wan fa ne picture ma abj match e mo fanto so ma yenwa piwa akne fanto so da wan suro nyame kola mo bonsa ye si woni obi ada na tumini ne kwa woda mu awia kwa wura ne trasese ono so akra yi ono so kura Africa no su yi ono so nya bi wura ayi wunsa ye se yo mo ma wura funti esa na oba no waja pade na bebo kwa na no eno de friend single ba no no I say piwa ka hwe say to ye no fast sa ne ma wura fu jeju anu mebetim ade enso aja pade e mre na ne wade asemfo na wawie hwe ne ba no ho fe baiwa mama na no no ne emanyi nse me se nkwa no omo ba no wo ye so de ne bebo no obekum ene wa wo no wo hwe no ejina dam Pentecost tonyom tonyom chorus leader
obua kra bi wa kenfo o mi me da se ye matiefo nyina ha emo bibia akwaba e de ba Sompa Nkomo so se de ni uhia abrebia edi apomde ho enkomo no enenso ye wukuada e da soronko nyankropon e de adom ye medofo mi busa se onpo no emutesen megidi se waje me so wo fie se nyankopon adom ho ye papa and the 3p garlic mixture ehun komo ene no eba bedie wo hwe screen ni so a 3p na eda ho no no a wo hwe ne fefefe ne se wo kɔ pharmacy shop ana herbal center biemu na wo kɔtɔ 3p garlic mixture eyese ya na etie mpacho wo kɔtɔ na se entisa enye 3p garlic mixture ene komo ye no edi every pure natural no ene ye hwe frequent urination Bema nasi waba wo Johnson 10 na Johnson na wo Johnson no ehu problem esan ewo ho ye kan se na obi busa se enti se bia efra no pa kosi anwumre no se wonum nsuo bebre na so wo Johnson a eno so ka ho ana aha se wonum nsuo bebre na wo Johnson a eye pa ne de eno eye adwuma wo system no ena ana Johnson wo koda eto da aduane bi abedi no ema anajo Johnson pa especially wudi banku anajo ana wudi koko anajo ana wonum nsuo bebre anajo ansa na wakoda ana wonum tia anajo Johnson pa na emom se wa ni banku wa num nsuo bia sa na ade koda ye wa ni koko bia batanajo no wo kan ye no wo Johnson be 10 ansa na ade achia pacho yare ho problem ho pa eno nti na edu awiase na se Sompa Nkomo okoso a ne abo awuram si medupe ne ne wadi nkomo afa ya pomden ehom 3p garlic mixture edu won so a abadwa so a enne ye nyina ye num bie na edu na ye pa wo ye oba me kan form ase pebi nom wo ba ye se wo ho ofe enya ahofe ne yanim ya mediti TV so a wo hwe me yo se be ma de ukodru fie na ahofe na ewo ho no ye hu ne yie ewo ho no mo ameka ma na hu me pa cho on frɛ wo biem on save number sweetheart obey no come and go there's a wo ba na wakɔ won frɛ wo biem asase so ya pa na emom utie yie na kɔhia be ma odo wo dia na wakyɛ wo se wei na mehu wo ho enti yempa drunye na no entansi eno nti ne eba se ya ne ekyɛ wo se wo ba se wo hu ofese dien na ahemfie wo ne ma nkoyi a be ma ne de obekɔ obesan de waba na oba enye se wo kwa na ba ne nko a o eye wo ankasa wo bra bonso oba bi wo ho no mu a se bio se wo betena wo nkyɛ ya wo te se nka wo ne ho pa enye nanum enye ne motuom batu bekom no na Efrahim fie ho ensuo bitumi beta wa wodie ne mu a wo bekɔ hospital doctor beka cha wo se wonya pelvic inflammatory diseases we can say PID sensuo no oba wonhwe yi a akoda koto yefuru no mu a ontimi ntena obesa abesena ko because ye shi bia esan ebi ba bonten kakran na nke wo mu no ano oden pa saa de betumi asiwa bra wonya enemu yade anase dwunso mu yade eno nti e ba ye kanfo ma o se 3p garlic mixture o no mo no a eye wuntirimu adwuma no na ojunso na emwa no efiri wo system no na bibia eye kama be ma wonso saa se wonya nemu yade anadwunso mu yade a wobonsa wodwunso na be memu ye oya wodwunso na be memu hihyew wono oba hia e wo se wonya atinka no na wo ti ya e wo be menum etimi gine be ma wo nsuo wono oba be hiem awoma because ye ka kira wo se wo prostate no ojunso twa na homa na be ma wojunso fam no ennamu ti sa ojunso twa ne ho ka o prostate nso betimi aka prostate nso na eboa ma ensuo no a etumi ba oba homa ne nyinsen no enna ekofa nkwamwa na ba it is o prostate no problem wo mu a be dai ene watumi awo bedofo ye ba ne ye kasa se ya enye aduro ne ton na ye de na emom ye kire wo se 3p garlic mixture duro papa enka yenti metina Sompa all this while Debbie nki apam ye dada because ye metu mfutro ngwani nanso ye base ya course a eba doctor so no no kwa gene nsem because aduro ne ye
na nipa so a enom no edi ho adanse ye number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture obi ho no mu a obedwonso tentem anajo wa bra ne bladder no ho atechema won se adwonso twa ne ye kidney ye ureters ye bladder ene ye urethra meti wa adwonso ne mi kidney ne ye adwuma e sogu bladder no se ko the Johnson de wa say ayema eno no e contrast ye ko su yes science e contrast na expand enti I say belu no ehua na adwo eti de mo na wo Johnson no a egum na eyema na emu bai the Johnson de wa na adwen na ka cha say ko hwie bigu na bi nsa megum obi ho no asa adwen na ka cha ne se won ko hwie bigu no onya eti wo so to wa no wa Johnson ho etaye papa no mo mfie ko animu no mesro petri p garlic mixture no ensiese odwunso twa no enyi infection bi amfiri ho se wo ye oba se wo ye bema se na be ye adaachi bi enkofo ha mrel ena meka se wo bi dwunso a wadwunso awie no asa dwunso ne bi sa wom aso wadwunso awie aso dwunso nwie ka betu agya wo de bia mebo na ka yi ko agya wo petri p garlic mixture no odwunso wie a odwunso awie mema no wo se bi akam na esogu boxer shortum de bia na ho entutuntutu P nom ebeboa opa your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ebia wo hweme e wo Sompa TV na wo timo Sompa FM baby a wo no wunya pharmacy shop ana herbal center bia benya 3p garlic mixture ana wunya makumase ma menkyerɛ we di kan ye nonom wunya baby a beto 3p garlic mixture anomo a na waye ntema kotobi na de no asi ho na wanom 3p no pe empempura haban no apasa wa haban no opanyanya kan we kakra ena aburaba eburo pe me no akɔ afumu a egu na chi no na watie no so kakra fesi jaso ye ni ti nom ne saa obon se wo bedwun so a saa gonorrhea ne syphilis mo no ebeku wo mo entu bekumase a na obedi 3p na afi wato so no agya eno asi ho frani enche se de obanu moduru no na aboa ama oba wa ye oba asima be ma nso wa ye be ma mu odo oba ne be ko fie ne nkoyi a mpacho onfre wubiem ebe hye pa wo kumase abowura kolena keba dani heba Criske Heba obenya 3p garlic mixture hofo enko abet sam takrade eye AA mensa koforidua eye Gapson pharmacy mumuni away enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo Heba ewo temale ye bele tomato wa wo ko Accra so okanshi Kingswalk ko sam ena Angel Heba wo de baabi eto bibiduro ne pharmacy shop bia wo se o pe 3p garlic mixture ye baby di amount ye di nkomo twetwe no asi die number no na ene Dr. Nkomo ye number ni 0248 92 88 24 edredi ampane so beto no wa no memo ono de a ebebua pa dasane no besi ye be shia ba fe pacho give us p capsules na make am for the amount premature ejaculations eya ne nsa wate egu ubema no ano wa ye mmere hunsuo nyina da gyene wojo nso a wote ya give us co capsules be use sisi ya de wa ye mutim so de afiri ho num co capsules no any p no bom na anya ahoden tententem give us herbal mixture de malaria join this wonum watu no eno ne ye be nom na fe rashes egu oba ni mu ho ne nkyɛnkyɛn ni nyina nso ɛno nso obenum GC mixture no ene ne capsules no e de abom 0543222470 TIME airtime me pacho malaria panti bosumi bia ugina asabia omoja nyina ahwe edro ne yakadwa me pacho bebre HH ne so bropete mampele krodo sodwi ba ne nkrosa de eno so enya konokra GB na M102444176669 Gentleman Dental Clinic me pacho we pese ko hwe wosen na ukotuo tokro dem ubehye blesses ube scaling ube polishing ni nyina ebe hwa ma ubesi usin gold ubesi silver ebe na kama padi ama kuma sa report junction total filling station wachi techimen kran ngu akofo du atakrade ehonso ye ho 0559 13958
02 Ghana Growth adwuma okrom wofie no odunum kopendua sanum a osefre 0308255775 na yempe adwuma so emfa emaw enti Esther se dia na asie meba Onyasie ni say Eliasam no koto asori fo nanim omo si yenka ne fie ma ye fa kwa abontin ti omo ka kire mi say me nkosirim na me nko na ome che obehwe say ome ka ma Eda ni Eda Emmanuel Kansa Church of Pentecost enkuransa ye say wo kofodua etu wo bay what discover wo bay ni papa isi kada what you need me wo wie na me friend bisa ne sa akora no mo friend se na o si Emmanuel adom nshira shadia wa kire Emmanuel adom senti afa no na one ne yere no na no kra so one ne yere na jai me dia me ntumi nchire because me kwa asore ni mu nchire nti na me ni na dikin ana eda o yeda na dikin o yeda a o preach Mr. Champo asem no ebebo ba na ehu o se pa ye nwane ana nkwa komfo wa na amala mo wo be kwanya me ho dia hia nyame ni pa dia si ensumu ni pa so mama na tip to priya kwa so usuro pare na Janje to ono mo no e wo dia nyabotere Mr. Champo bre Mr. Champo dia so obesu so mama me da se se senior apostle nyamiche msikwesie de bia so a metie no anadwo ansa na mada sese wo ye evangelism ho adwuma yenyi akra emfa mawurade eno ho adwuma so okobio na yo Kristo ni na wuti a wusu na wusu wo ye bi na ono wo ye adwuma no na ne nkofo so edwiri nwane gu ama nkofo ekon no Pentecost of Papa. Ni bua tente laso. Jin college papa. Na mo mia na mu gu asori ani ma sesa. Apostle Eric Nyamiche peja wuto. Mon tag no mayen. Peja wuto. Ko si abakwa do mo fan tag apostle mayen. Sani ebi no mu esi ye no wo mu ye gu asori no ani mu ase. Egu Nyankopon ani mu ase. Na se bi akoda ya wo ma ne questions. Fine. Woni eja woni na. Wo dia mo na wi a. Enko wi wa dwuma. E die babiem. Teacher for you cram put the sika boa ko de ya amfa no ye teacher for den ke ye kwa de se ke fa ko de ya amfa no won do musika aboa no o ma hwe de wo fie akoda yi su o ma wo fo su no waba oba ya wo se mi kodwara obi a wo se wutu kwan mi kodwara ba kodwara ba ya na trousers ye sha akoda wo so esta no na se nka udwane na so su na wo na ni Joseph na wo na ni Joseph na wunwane abreya wo se trousers na wa lucky pono abaya mechia mo fire ko so bi erepu wa be ma pesu orepu wa so be ma nemu na twene se hwim chima ne nya de wontimi na obada ne shuo ne be ma ne nya no kabom adan ya bre papa asem wo se mera wo pa mera wo pa Mr. Champo ya ra wo semu mera wo obi eja nkaba asori ni Nyankopon dwan ko ya osane ko apo na sa ya me ya koda we say saman ba wan hwe akola no yenka ofie omo na madi omho ya asorefo no yenka no ofie for what who preach virtue so wo fanya adwuma ne amoka na mo fanya adwuma ada pa ne foto ne da ho ni ho no ada na ka space nko munyi Mr. Champo edase ya semo etoso mienu eba na ehu abamu abi oso no so yate emadie egu ne so di masa yedi asem na ise ebai yo no so dia ne so odi nkrofo mama ayo yo ante pole na bremu so mama me da se dia me kan kakra ne se obi a wo ye nyame adwuma na wanye ne yie bia Nyankopon be pa wo ntoma obi a wo ye nyame adwuma na wanye ne yie nko akwa ase no me ka de ne sale bia ai nyame be pa wo ntoma first de nim se
Pentecost the answer na ubenya elder no wabrɛ na ubenya youth leader kra na bra wabra ba be deacon asa na ma elder na bra wabrɛ no ba ene so my monim wo ska yetimi de sa yine ma wo ene no ska abrampa ne bechirim ska sampa na make na first there na ye de wo fa sa entity mu enye easy say e bia Pentecost elder pa na youth ni akwala wote asori dem wo na obefa ne so woni na etwempena kra na ase be wo ko repu na enye easy ba ene no nipa ni dodo na be frem nipa ni enya hu se abo afode wo ye sei kakra ba ne nsam no ne ade na yede saa ye da na ma no na sebi mpreduasa na oti asafo mu na wo di bone e de hye asofo mpanimfo no ebi cause egu Pentecost fo ani mu ase cause kane no na kente sabata ne saa ne ma no e koso na emmom ye nua ba sof ma me no kwase mu ni wabere sabe mpreduasa enfumu die ye o sabe na won ka bibia nhye mu na ya da se bra ne dem na wo be chete wo hada na wo antena verandem sof mame wo be den watena verandem sof mame me say wo be dada no we ya ye kan se kro wo be ma ne mo to ni bibi ana se wo de adwene bi beto ni tirim to be wura dan nim wonya wura ho nyina wie no onya lock pono no dia wo twa mu tan sabe wo be di sof mame eno de anya sam keto wa bere o ena saa de no soso ekoba ko pe a enya trepo no enya hyem nko ade a eduru de de wutwu mu tan wo banyem koso eno no wo heda nko nche koso wo pere nti e hyehyew to wo pe kwan na wa ye de wadwane eno na wo ko fia bosumi no bosumi ensa ekwasi am wasemu wo wie o sa be kire duro so mama me se eno no wadi ka akwala we ba asole no wadi ka plan so obedi ni sa boni no enti nya da na wo frɛ no na sa adwene ne ba ne tirim na wadi ka ye ne hyehyɛ ye nyina awie na mmom ne ye ka kire wo ne se hwɛ wo bi no ma bi ye obi a wo yire wo se me yiri kwadwom nti wo yiri kwadwom na sabe ha wa we na sabe ha bode ha wa we na betwitwa si gyaso no wa we sabe mpreduasa obi a wo yire na wo de na fasa kwan boni we so na wasa fanyansa kwan yensa nko yimu na wo kura se komro na sabe akwala wo he funum de komne no wo ko yiegu no abafia bedidi we akwala yo mtra ya ko bewu so mama ka ba ya ibewu ko so de edi kan wo so oji aduro wo no mo de to so mienu amfa kolaba wa ya me ka kire ma se ne se no ya me ka kire mai wa binum ne se moti asafonim na asafone nkire no mo ma bi nkoma sum na mo nyire mo hona mo nsum nyankopon yie sabe mama ma eda bia na say youth leader bi na ada mo na me pe wasem obi o house metua office me yesei na sof mame de mi di asolefo ne so ho ya ne say asam ni kwaduru mo anim na mo se mo ka ne fie ne nhyehyɛ ye be na mo yeye kan say eda wadi bone abeduru mo anim ye ka ne fie no ye ka ne fie akosi sei wa makole wo kwa afia one city kura nkoye enti ene na asore dem mo kotena hokoye de abaya nso papa so mama de mesra owofo ne abatanfo ni binim se sabe mpreduasa obi fanyansa kwan so obese wo ba brabo anase ne daachi a sabe emra wo ho tama be ma ne bae no se ko motena se na se krata bi mpo a mo ma ne de ne nsa hyase ye na ase mo wo de ahwere na anya hwe ne bo ne me kan se ode aba ha de mi ni se nyame be ya adom am ye hu na kira kwan no abehwe abofo da Esther me no ba efie no a o ka se mo nka ne fie no mo kwa asolefo no wo no o mo ka sen ba twa asolefo ne si o mo so o mo da ya se yamfa asam na nko abontina no mo ka no ma no kwa ya ma usika bia ba twa mo ka no ma no kwa efi se wo bei onyin se wo bei pa eya da ni sika sen ne wadi ba twa mi ko sirem na o sen ni mi 100 cedi sen fa nko toto akora ne ho ne ma we are fun pa eda Emmanuel Kansa we are crown eda pa we are crown papa we are no guasiama Christosom ene was sorry awo mu no na Church of Pentecost nye sa na tete mo e ya sorry papa onyame ahode ni nyame tumi wom na mumu bi ena mo pesa mo sa so no nyame ma mo kwan otafrija wa sorry ba wo jaja semna no den seze de kika kono mz e besa akoyachi obesa akwasole no de bi tie ba bia meka kono jaj nananom hwe first no my lady first no se wo ye bone na se wo so mbosom a unim se bosom no obekun etu ya ade ahwe ni yie pa eya ma na so ya se ru kwadi akonwa nti na ise o David my lady tie de di meka sa ase o na nsumi atsemu si me ni abram pantem ana my lady we dia haye kwa ho to aso e ti nkan se bebe
Paulina mapo mi kofi my lady esa brampa my lady mamenka my lady mamenka yes to da na ju kofi o my lady mamenka oh kasa my lady asema na make kan say sesi ya no de o man hwe e be sa akoyachi mu be ja sole no tie de ntie be ja ne say elders ne asofo ne bi enye pentecost nko a na ewo mu enye pentecost nko a anwuntofo omo bontwene eye kwan omo de aso ma no maba no efaso ya chese omo mu nya hoto se wo ba na so besu anwumto a enya de a de wo kire nwon be ba se sua ne sa ne ko ansa no obe kire o se de esiso afidie mu kasa no na de obe no aye awie de ekoso no eti aso dem na sa ne ma we wo se se obi se ote busumfi a my lady nya de se obi bia woti tom kramo ho ana se bo dabi brekune ho a dabi onko di nsem no we busum ne ba obekun eso di fin abeka no ene ye di krisosum na akatakata yani na wo ka elders ho asem ene tete ho no de na minim ye nyina wo Sunday school e wo Pentecost no udi mu kakran na ye kire wo pin prayer na wo ba wanim afi obedu youth na ye kire wo pin prayer ne sa afi pensa na wo nenamu afi ye hwe omode mo ne sa se do si bompa ye afi ye se de ye deacon o yo ba so a deaconess asonfo ba na sa wo namu na wo ba wanim na wo sua de na bompa ye hwe omode mo e wo aso nyeska sem o dabi omode mo ye se we si do si timi kasa che nipa ne afutu no ba na be ye elder ye do de amount na wo ye so na so omani ane ya pagya wa yo presiding enye Pentecost nko a o enne sika wuram enne eye sika my lady enye say ye se wasua bai wanan o wa ho brase ne de ma no die dro no eti abrantie yi eye elda imai wo fa kwan bi so se oni abeba be dadada na wo ni tirim eda ohun no na ana obo no to wo abrampa o de me Church of Pentecost no me ma me adamfo na de me ko kakra te me ho na me kosa kira e unte de bia me ka 2000 ti minyi no amu na me free mu call Bethel osu tabiri aya ti mi wo Bethel mu na me de call London na cheze ba bia Bethel no wo no ne wa e na me call Baptist ti Baptist mu na me ware ya me de back presby mu na me wuo me ti mu awu cause me wale awu nti me transfer mu me di wo wa ko bida wo ne first na omu ye des na brantie wo ne fie kura anko onuru ho kura ade ti na omu de mom sa onuru ho kura ketwa mu na omu ye omu sa da bia ha nyina wa ha aha nyina wa ha de ntimi si ha nyina wa ha na ne ukọ magazine me bia me no omu nyina start youth wa ha se enne bebre elders bebe ya wo madwuma yeska wo mu nsam nti omu ya elders eti se ne no yesi Kristo ba na emi deso so de be fra so fie emi de papa se hwa no de be free ade papa di nyamsoma kata nani de Bible atoso ayya ba yuyi ayire no ababai se wo heze de ese mfifre free ni pa o mame na da ya wo wuro trasese no na bobet na mobet wo drose no na ye ate atunu de sauto ana bola na so asre hey misi mi nyu so pale na be ka mo anza abrate eguso ba ene sa me ko the active point pale na adwuma ye mu ehwe abrabo yi anti of mama misi ya me de se makọ na me koye no mo se de me nua abro nsam no wode ade ne ball me se edidi kom enti session no nko am yin 15 times and sana bibia tutomti na watwe bia me komprensa de me dada aya 40 minutes na de hime no mu pade na nyeza fe na me kon kra hye na we na mawie me ba so obi wase o ton drinks ti so mo yes wono a na me wura wo se me ko topa na hye just of ma me de se pa na hye we nyensa e be si me heaven kwa ho ape sister ba ku pie ba o se o hini ni mi se o se ye pa e po asem o se friend akosia mpon
ena ba ko nso de Easter ko so wie ye chia mo wo mo bubo mo nyina mo de me sister champo anti pole na ne de wo chen mo na me se ya ne so no ada so no a ena wo mo boyi kofa bai ensudin dufu kunfu onu sie bo ni din any body guy e wa de na se afa de panase ne yesom so 1 point house a ohini ne ntom afako nyame nshira wo mu pa nyame nshira mo pa sister akotua mpon ne nadamfo eti mese no mi guso ya wupi o ka se bi ase ye neda so enti wo so Esther wanti mi anye wo ho kola ada no wan so ne hwewa lo mame sadwe na ene se na so na ene na ye ode abaya so mame asem we wo di se lamina na mbe so be ka no kre na do no wa shebira de me kire wo mo ya ba ya de ye de akakra fa na ni so mame se meme ya meme ya be me se wani prison no ba meda ye tintim wa ho so mame ye tintim wa de mame ka no kre nche nipa enra mi se champo ma pon na mi gina ha twen my lady my lady my lady they are you afrim me jo me se bag se tie ni ekura brampa etimi so mi hu no achi wa pana mi se afedi o ben mo nyafo bi no di na chire me mu sa wasem sof mame ene ye kwa ha ene me se papa ka na gina fo me mawo my lady my lady me fa bag no fo my lady so u chi a hu me no o hu me na my lady ye say me musa wa se pale na wa pose so mama ye kwa ha na e na dai so mama di ayen no was the David di Africa na so mama di ayen e be ye china ano be me hu na me am kwaje bag ze ni ze me bribe no abusia asem aba na se ye di agro so ya wre hosem opipiala onim eda Emmanuel nkansen maestro owo ahia champion mu onkransa mu de ye nimmo se onkransa won wa tu na Esther wa onu ye wa mo ni krom di ankere o se bi ofiri ha ofiri o se ko fori dua na ofiri ye kwa asole fo no wono sa na mo kan ofiri si rigi ko fodua na grandson won de che so be ye adwuma wo sa na mo kan awo ato ho afa adwane asole fo no be hunu ba bi owo sa assembly na na okwa ho asole no me pa cho ye ko ye no o mo ka che mi se edunya dia o mehwe no ache na me won se edunya dia o mehwe no who ni problem na sa me kwasi ada me kwa kwa show ho maestro mon prepare kwasi ada sub church of Pentecost na won kransa wa da no a no Emmanuel kansa timi chi obi baba yiwa kwase ni da ma wia kwa wura ni trusesi ko diri jatadi a obi ani na ne ho so forso abayiwa ene ne da wo bo yura funti wo so be keka no ade betinti na ade yi ni pant no no eri sei mo dia mo me ko computer so agadi imra music o to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womuji bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you reading? Abi Shop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abakonkawa, Nina. Yedi sisi ye ho esibegem emi ye ni monyam dead. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches,
Any space I would do in Abbey Shop Jewels. Yenim Fritty, where this from my dear dad. I one more did know at some and some idea. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Abbey Shop 75 Jewels. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Barney Pem, one who sees Siriamuti. The other best show us, the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to one night. A jewelries, dear, a Abbey Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abbey Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juana Copem Memenda, and a Panosia, Copem Renosia, Abbey Shop will be more open to do more to any Baku. Say a jewelries, dear, a Abbey Shop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 now 0554 304135. Abbey Shop 75 Jewelry. Abbey Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abbey Shop. Yo, Wonyame. Why you getting asking? Hey, middle. Now then, I want to why I stay for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name with Chimeno, a moye to treaty. Means me pose, sorry. Who name one? And me free jump by and I make a show say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, eche natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, madame for coffee po catch me say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 gusun, and Nassam get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu now, sorry, who complaining no. So one 3P a big Jenny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and Nassam Kwadawan and fear do me no. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsu. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Send me for come some sign and a mirage medicine. Missy, everyone was saying, Nippon soon I made this. Jimmy coming from a crow of a bee. Hey, that's a crowd woman. Now, Urawe. Let's go with the Jammy Salmon from a dinosaur. Come from the from offer. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my mua, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be But your Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bi wasoro enti maninsanka. Ade. Cinema no do tuno. Oba mi tini kura. So wa wo. Ayo senior. Me ade adanka ba product I am ti de bia me na no mu no she danka ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also our problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So wonum dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sa. Really nyame sha. Come on, global friend danka ba tonic. Woni ma bi o. Me pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi dan so. Me ni bi no we no. O tale me taibo pa. Sa. No me sia. Dan fa proke na so se. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje. Me jam na amuja nko na afi esefifi me to. Ntimi kura mfa me to ntena se. Na so me sia dan fight to care. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine every great year start to tell. Boy. Yeah. Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu. Freyen e wo 0244017556 and 0266593330.
FDA ade adwadie nkrato yi ato so what about what the papa piana this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my dear one pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no show bottom. Where you from? The day na phone up me see that chiamo as a DJ. No. You nephew, I can't wait. If any give us cool capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem weni na wo posa amama enti na wonja wo nan yi. Unum give us cool capsules. So go ye free. Lawyer, Give us cool capsules. and give us P capsules. Hey, and give us free. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A pin for a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye braka se nko nuaban ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa braka se ne se nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye braka se powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Preke se powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agi atum Adi. Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe anjuakade. And you would jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku Mississippi redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa was the same with Bravo here. Sweetie, maybe come on, mommy, I draw more. What does ye? I ye chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA aji adwadi nkratoi atum. Ebusia ya ma ho akwaba. E de aba Sompa Nkomo no eso. Na asem no ese nso awere ho. Na me de maestro de amegini di. One na no wo ahia champon. De ebeye ne se akolai se mra asem ne ba ne Church of Pentecost Assembly na won kransa ne yese. Bibia ni a ombehwe papa na mama. Te no an se ebekọ sa asole ho. Na ba bi owura yi wo, eda yi wo no. Ye hu tan se ya eja no a. Wan hwa ba bi o sa akodi eda foforo no. Okodi maayo ho. Asa ko fa nkra aba asa ba wiase aba he adwen. Etu de Esther tremi wani mu ho wate. Ana wo beko kwan no wa. Techima obedi ka me so mo ma lord se. Na wo de ekọ. Na me adoma Friday meba techima me bedu pe mefre wo. Na de ye duru bi se kwasi adame du me mekọ nkranso me no kwa mefro no ye nkwan be fa so wate. E wurade nkan ho wate. Na me be hwe. Ba chamfo ba no se ade nyina bedwane me pa cho second case no on transfer ma me say yen kase mu yade pa de eye ba ene edi betu akiri bremu chepre kotodwe won kase mu je ho anye a usa no na yata ye otititi no second case enso aye otititi no man ba ko abayo ne ba ko aye otititi na no na wodi betu ase ede afiri ho enkuda ebemia amanewu omoden se obefre doctor 0244988004 chamfo ba na o se yade nyina ebedwane Boris B akokode ade ne de emre na kwa bia obenya bi se wode yade
we halal sanse kremoni na community bomodin se wo be frɛ wo nom ne bia na wo fie na openam de ayewade a e de abantentem 0544444453 Boris B chicken and BBC was proudly efie akoko Express Group do be ko Canada Australia New Zealand ne Germany okosua ITLTS TOEFL ne SAT enso a intentem mo ticketing any holidays won ye manyina so obeye ede amount abrampa obeye ede amount amane manyina adana kwem kama me patch enei abrochi kona yehu se yedi omode ba ha ni wadi obi sika waji misiko ya doso frɛ 024900448 Faith Homopathic Clinic Prophetess Elizabeth Faith hu mini wona mu nyina me ma me nyame amane trumi wabo wasa enko oposa wani stroke akama to dem ayem kro sisi yade ntehye one diabetes yewo ahine makokoben enkraso to Manteku Junction Bogoso American House ye djuma efredwada kopem memene da 0244583859 Kangen eye insukrogen alkaline potassium ni iron wo mboa ma ni pedua no mpeni sisi so kama frenajo de 0241449191 case number 2 Thompson appear apel suame new suame no wo me bai wo so no so yate ne magu ne so wo di mayweni na Dr. Mensa wa head obepe sasedura dwa no ama ate akọ God oda iko epiao Tommy net say oh offend my word waka so obedi om anyway we jala lasenso me pacha wo ba me ha me wa Bible Quran bodu ya before ko sia ne hye na pode na ape me Bible kan ya sorry Life Baptist Church na so udu atopentre you pj me Thompson Apple you cry Bible masem nyina ne se de ha mi Erade hu me mobo oda Tommy asembe mama medin fie Adionunsia 26 yes hey asre what the seller o ha de hana Polie de Polina odenie di denidi kusie de kansa opro di polo apesa de Priscilla yo di yona koko de comfort koto di kunto koto usisa me hu de usisa ai me ma sai si esa so na be gina se o se ni ejidai esi mu ejina mu yo yankwe the thing say me 15 years no na fe no me wie JHS foforo ti madam for ba kwa me nanti school Ruben times yours boy e ma asem ye na me nye bi da intina me nim se 15 years no se e ma asem ye ti munya bi na me nim se de sitie tina me classmate ba ko na me so no lady we dey we kama ti ma me try ba ko me hade ti me di nkomo ma entiase ye adwuma because ba ko na se e de ne yesoronko Dr. Mensa transe why edi na eba misu ememu wa mabai mahu adwaman mu pran o eda na yesoronko ade a omuna samwa ka asa ade onyame de bo ma de crane yesoronko doctor yanko me da CP me say mama net ye na net fufu ai clean ye ba ku bi won ma e mu chepa e twan take kama esa man no na owura ye beboa no ye wo no ma bi wo ho no mo a na de ban no agesa kwankyene ne mpaebo nyame nso eye bibi ma bibi haban ye hunu nyina ye obia ne dwuma ye die adwara haban ye de ti nipa ho tame ewu ye de ti nipa ho o de say anafrana ku ye de ti nipa ho haban ne dɔɔso mintimi bobo ni nyina wa ha na wo ho ye kan edua bi ye fe ni nyankyere ne ya haban no wuntimi nyamo mfa ma obi se genom na ho nto ma me meboa na emo se mpompo ebo obi dia
yetime yam de frank kutoma ne to so na hwete no enti won say haban e bia wo de eyo emom se bia kwatema ha ban wo ho na wo ba wonya breast problem ne no fo ho na yetime de kwatema efre bo fra enso bo finyini ne ye de awasa ne no fo no so na twetwe kama enti ye won haban bia djuma edi sakwala nante a nyenkase haban ma memebo a enti we ne de ye no jesi ye boa no se da so wo ho de a medie no last empanifo ewa haban bi atun di na na bre wakata oto eno na wo friend mi Mosa Polika the botanica ni eno na ye de bebo ano enti wo wie bibi a mon kan mre me ho ayo obeba kochi me nyisa honhom na mfiri ho ma na no da nchen a ye wa honhom a eno so di nipanya obi wa oton a ye nto okuta sika asesi anahye ye promise ne afeli no emma ne bi ho ofe pa e bi so ye otobrosie kama enso osia be ma ne odni urade mu pie no ano no wawie eye sasa ne di na chiri yisa se nipa odware sasaduro wo nware sasaduro a honhom no be di ni nyasa gise wo wuom eno nso yade ehu pa maka ho asem na menya akada sasa be di obi achi a ma me betimi di sika hye se nipa ne nsa se sika wo ye de amawo edoma wa ha nyina mo nche na wo de ye de asi nanim se wo no na ye de ahye ne nsa wo wo no wo nche wo nyibi na wo mo aka nyina mefa bi no bo se wo mo ho ni nyina obecha mo mu nyina wo wia no wa bisa se na sika na woi meme de amenya aye woi ese sasa na ma no kwa se onye yi enti wo no wa che sika no wa anya bi enti sasa edi obi nya a ho asem ka no e different enti wo mo ehwe no mo wetie hye no nso se ye ka se bra bedwale sasaduru a enye se bia godie e wo se oba bedwale sasaduru uye bibia na nye yi wa bra bo ka achi obi nwomo oto yo se metalia na wai me nko ama bra boyi se sa de bi wo so de a wo de a obe ne se obe he Dr. Mensa chi di kwae ne ama wo sasaduru ni bi eduro no udwale a ne de ewom ne se wo ye oba a omfa ho nka be ma saa 7 days ene we ontimi nya duro we se we de just ye yi adwaman honhom ne firi ne so ansa na ya sa me na dwale sasaduru aha ena be man so mfa no ho nka oba 7 days ye dwale na nadudu mienu ai na wo dwale wi a etese de de nkonson agu obi na tende bi atie na abubu afiri ho na wa de ho no na wo ka ne se ya bebre na aka se bi ahote enya ahote ni nyina ne se de ye ka ne se ye de haban eyo sa no ma we nyina obi timi de yi ne ho an se na meme ye azie ni na meme ye Pentecost ni na meme so me kwa praise bi me de ne medwale bi nyame a obo ade na abo haban se sa haban we ye ni na ba na du aba ne yemfanse a ho yale ni bi ne se ahonhom no bi atimi aya ama yakosa asem we se mu asasa edi achi uye bibia enye ye na nya yale na woni sika na nya yale obi a woni sika na sem te sakwala ya woni ne wo ka sem a eye pa so yemfa nya adwuma eja ta wi de meken wate ase enti sika ba bi o hye bia no e wo so aprikope bi ne kwambo ne so na enye enti media ne se sasa di wachi abedwale sasa duro period me wie ana de to so bi obi so bie nanum wa ha ye nyina bedwane enum kankan ya yale bo na pa o mesi obi ananum bon wo bakora no wo ba wa wo no me kan ma bi a ono da bia na me wo didi ana wo che ne manam ne baba akon de wo kase bra beje na mo so da bi mempe na wo ma me ye busa ansa ade na papa ma na ma wo nyo se da wo kasa ya nanum bon dodo enti wo ba wa wo no kora no so wo num bon wa wo no oni atenkama o papa yale bonne pa fe na halitosis enti obi a obi nanum a na nka fi nanum oba no sa yale wo no wo mo red meat bebri odidi anadu pi na noodles ahodo pi wo mudi sa nka ofo no nya indigestion enti e basa obi nanum a edem hakora mama ye nyina be sole afiri ha misi obi be install CCTV camera ma me o mi fi ma ni madwuma pa so obi nanum kasa che dem na me ko adintra nanum bon enum kankan enum guase yale etesesebe da bia me kireche me se etese oba na ba ma wawale no wode ni kuna kwotena na se fie bo so me miensa wani maguase dada na wonimu ntra so on dem me pese me kire because o wale afa ayere kwotena fie ya haimu na wa wo fie se wase fie na ne tie sa bo so me miensa wani maguase dada se wo so a uhunu se wani maguase but no wani maguase enti we Dr. Mensa kire kwai
ye delivery service baby I will be a bit in the doing be a bro what the answer number na dey betu dwa no wo be frɛ ye na watch there and say doctor hana me wo ye dey doing be bro eja tawia se wo ba na wo ba no wo hia se wo onum nu bɔne a wa wo ba de but wo ni ba se wo ba no wo hia se wo de ma se masi nani so se de ablante ye bia wa wo ba de but wo ni ba because normal e say nipa bra bo pa emu ba ko ne sa de so be num nu bɔne e be duru blebi no wa wo ba but wo ni ba enti masam nyina ne se mo amomanum nu bɔne yi mo hwɛ Dr. Mensa Heba clinic ekiti kwae baby awo bia na e delivery service no e delivery free baby awo bia se wo tamale so he fa baby a betimi de abrel wo de yan se obefe ye number e de betu dwa no na wo frɛ ye ne a ye nhyehyeye ne ye de adu ni bia abrel aside that no me wo mo oni me ho asem nyina ne se me di ba ku bia de Dr. Wonder yes brother fita na be ma me se din no onya yale wuo ena na yere de ka kire nse da bi gi se yale we de Dr. Mensa de betimi asa wo ba ya 3 weeks pe na ho to no ho de oh you are a wonderful doctor ene ne Dr. Wonder obi e ka bie no haban ene dwuma e didie no nyame abie manim no kwan e fa so de sayale na ye wo bia ne kwan e fa so de sayale nti no wunim ho asem wa hwehwe Dr. Mensa chidi kwae ye wo kotwi ye ni Guinness depo no ne di hwani mu wo ban kana pumpuni manta mu nso a ye wura kana de Japan abro san kese e wo Medina Zongo Junction no abro san nase ene ye wo a ye di adwuma enti eja tawia wa ha wo de number na etudwa mesi obi kai ho kora o de atwiregu ho simple na semba ho na abehu se and the men for Dr. Mensa the men frɛ me san na tie enti fa number no tudwa na fi no ye mpegya ye me on say last week obagia de say ye see from na footballer bi ejina form no correct adan a oka na re ho sem che Dr. Mensa chese ball no kura no onya bi mu ankasa na Dr. Mensa sasadro therefore yayi and crazy say dey metimi ankasa eje no humina dom gale no do na agro tie from Dr. Mensa number no ntudwa me so a unya number ya tutumrika ne bra Dr. Mensa ya so number no 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 sounds you were number of friend no because 0532 92 80 95 some number coach Guinness depo ho na ye wo ene o de say o bank na so o Medina Zongo Junction o man F Mabrosa na se ho no mo wo mo nyame pe o maje o mu nyina afre sisi abra ye so le nyame ya doma china Dr. Penis metra se o me nyame ya doma da se ne ye be se ye be shia na din shira o papa amen e da se me pa cho birthday mo fanto so maye na ye nko yi case no so na sem no enya mo friendship mu ye nko so ya sem o waya Farida na edi na woda efi ni school mother Empress an ho en wo wish no yese onyankropon Allah se wonhira no nyini fradom nkwadom apel etu so tra bi we na fe na koyi na Daniel Srongo ndi mo ye di wi JHS na betna so am ha be pamade betna so am ha Michelle Dibi o nyame ko no sa atana misa tatani entimi emfaye ho ya no fe ne sanmana entemdete ya basa dia umie ni nufu se family ke aben no ene entemdete no kwa akra na jamezu okumase ene Michelle Dibi school ni nga abaye tisaya no na 2016 2017 18 19 20 ne boys na e was am ya ne 8 ne bibi se Ballon d'Or oko football ma yasi nyado ni mbobo ona edie ni mumu so Ballon d'Or di 2016 ansam usisi o 16 17 18 swame ha mu ye madie mu Ballon d'Or obi enu o ji bi free wona agi cap no ni nyina di ma asem de 2017 na me wo from January to June na me dey ma 8 ma 8 yeah o mu nyina utumi no mo da what time am za no bi are kasa kra me share time ma say bi wa anopa 6 to 6:30 na me no akasa time so a
Ever soon as now we na sika na wo de ma o ma na pa na ye pew na sika na ye kasa e na wa to pa bodoma no wo ahoden ankasa atopa na skills is there am you Ukraine yam membi pa wa natural strength na Yankopon say am membi pa akosu abakwadwo no mu wa hiyo na de abro misuo se ye kase ye mfa wo ba de awo ho ahoden styles nso a wo bi pa na de styles no san mai bie style bo event tam to no so eno ne de he se oba ne edai ya sa the fan said to say ka Roman sister wada ho a wa fi mu no no man na mi onu so agu onu angasa ne so no asom tiesa na sebi ne ba no apu ewo asuru sei so odi ko sei na we plan no ti so odi ko sei na o kon chen sei eno ne fan say tam to no so wodo ba na dai ya no na odi na mi enu ahwe what town na ina gu no ono ane bo ti sela mi nan ko gina hai na ye fa experiment na wode na na gu so ne ba sa se be na ne ba na pu aba tu ko ni se ya wo be pira no jaje ko ni se na wa ko chen ena ba ebisu de sen ebisu stand firm eno so yes sen and they use them solid na no gina hona stand firm no so obani na we say obani we say onu no school fees mo fan to so my ne na ne ma tutorials na no odene wo stand firm no be ma ne be gina ho sei no why dey no obani gina woni na onu na pu mu kakra sa wo gina ho na wa bu mu onu it's a bed no gina ni also bed news are no use eno ne stand firm no ti wo be ma no gina ho saneka na beti ena ba ko so de sei ena ye wo doggy no doggy de say obi eno ye wo mu ahodo wada ya wie ya poncho we are close the court is dismissed close ya pon oda doggy no so akwane tete sei aso doggy obi wa omo ba ni ebutu ono ba we street ene bi so ho a bed no o ma ni gina form not in sanasi or in sanasi sana o street but umbezo be straight and in sanasi no ma na ba ni nsanu tino boni say no ka bed na ni to na rezi abaso eza no so kura na yiso wo be ma no ba o nem kakra sa ntiano kura be na dia robert acrobatic ya ena ba ko acrobatic adai na esenye se dog ni se ye de obi akoto keke dog ni so wo mu series yes ena de twato aba o de be kan ye be dan obi be kire asori for de na we de am se wiase for no so de ni eti we nyina mu no tome de na wanya film minya rebet menya ba afrim ene ade esombu ma me kese pa te se wo benya nka wajai pa amena so krama enene na o twekra me ko wie police station edie ya edie ma ada edie o no kwa me ba no ma me te se de se mi stie ni nda bia se mi pie abontin kekekura office wa kofu obi chese de we ausi wo so no stie ni ntino mi pie ketu na we ni meka say your talent ana sana me kwa meka no talent a wunya me di ma o yeah come medie na wafa papanida se baabere wate se me so wafa bi da ma fo bi o chen me 4 years da aba on fa pani pada wo de compare hormone nkra no nkra ne nkra types ni ebi wom e won nkra bi o teenage for no fin say 16 14 15 17 for omune emojamo no omo say so no 20 column for ne da na 70 nya nan a o form na utimi ja na utimi eco toilet yeah hey Messi apostle na ada ya
Order. I'm saying they showed my phone. Order. My bread. Said you need public case, Yan and the Median. Say, there's all corners of mammy. From Monday, and crank it to a form to me call privates. Yeah, Nice, I am where I just say anything. Yet the emo judge me. And now, Benny say, I know more skills in it. I don't wear day. Say, fancy doggy star, crable with me, 30 minutes by penny wanting. And crank it on one. How more than the air, the match more. Tiana, and only a better since we found your no air pair 20 column. It is said, you how out there bang and send Kibenya will be over Boa. Sa last be fruits. Oh, one account send no bank or than a man and a young bastion. Mammy, Mrs. will be free fancy, we have 21 more ban. Not in 3 days of blam no ban. But with what? As I say, Mempe lives, aha. 2 seconds we are, no bar. 18. Say 26 years, no can do any bois. Who bet me actually a mad do our farm? Oh, means mention, but me, my cried by beer 80 column to 90 beer. Difference. Now, so I'm a hacker, I'm a tin crown. Now, what says so? What says so? Woman, you would do it so I'm a tea junction. Woman, we are cast a cordial. Got a pausing. We are come as master. My auntie, sir. A champion. I rather say a boy for. Na question ba ko na person ubusa na mame. Say e ba we no wonya infection dana. Gonorrhea na syphilis na stick. Apa wanya bi pay. Eminya bi da. Onya bi da aboa no ho no ye na dwuma. Ya mon komo wa na bi a wo de duro bi ba betimi aboa no a. Ya mani bi. Hey, my story no. Eh boy, yeah. Until we say nko na amre na. Hey, you rather ne boy for obeye. Ebusan for ye na rade ase na wo ye na do ye wo hoda bebia obi anu agim so amen edusa he ba bre na aso na erade nam na do ni na humobro so di no bebre na abedum ye edusa ye ba existence enfie du ni ye 11 years mu na ye kwai enti obi anim di edusa timi ye na se be bia ba se na ida di nka ya wo hwe maame edusa futu e wo ba fa na aboa opa me wo edusa project be brain na wa na ni wan ya ba dodo no ani medusa ba me shane edusa ba capsules and na won wa be jafo mba ya madoye ade we be hunya no mbida we be kasa wi am de be chem some no drink we ya me nya sure so ko be do drink bi ampo wi aseda yes one mbida on nya me sure so one mbida nya me sure me ka edusa ba me shane capsules won asem wi a we ye fer edusa natural spice drink. Natural spice drink. Obi say na natural spices say dey so am you say won wan dwai ye spices yes ye dey drink ai ohene ye dey free say ye natural spices say dey no ye immune system booster and so you be out ye aduane a wo di artificial no gumu a wo be wuntam ye try say be ka kire ye mo product bi dey be say obi so adwuma wo di natural you live long. Make once much way a drink. Before we had to say herbal mixture and one side screen is so no. And away I had to say herbal capsules. And to say herbal mixture near to say herbal capsules. A ye cocoa and this is yadia edro cassia pa. Ye cast a cocoa and this is yadia and edro. And ye to say herbal mixture and then to say herbal capsules. Sisi yadia go for bado do no a ye cocoa. Koko ba so na se won treat ya elidu etu severe waist pain enti obi abe hunu kakra bu akwa so na wonante kakra bia no otu atwe dan obi wo wa akwa kakra bia no nsekuransisi owu eye ni mamienu koko ena ekuro edusa heba mesha ne capsules fa ensuo no eka capsule no ho nenom ensuo measure kapokata so wo hwie 3 wo capsule no tu no waka bum na wanom anopa ene anwum na anopa ne anwum ene je sema wadu sanu no ho emma dodo no ene je wona se edusa heba mesha ne capsules eno nkoa na ye koko ne sisiade aduru a e wodwa so mprempren ya wono ma enka ho wo betimi anom de akọ odwenti wei abrochirefo aduru omo pe papa sanse wono omo no mo tam one the hours na ye adwuma na wono ma do bia hours kakra bi na wose bia 2 hours job bi no akonye twa saa tam no de kotwa ne to obaba ne yi wadi no madu sam mechanic capsules for treat ho
woyɛ free ekuro wo nipadua num entaya na ma wodi mu tutum wodi mu ya wo ya wodi mu femfem etwetwon wodi nyana wo so wodi mu twitwitwi obi wa wodu monopause age enti tembian ahaye me ya nti simi nkotodwe the aged edusa heba mechanic access wonum a enkan eda boko eye kama obi akoko no agu nani asenketenketen obi agu ne komo bebrebe yesi yenko aye ka be wa sha da bi aso ese ne kola na ne nse tententen te se be junior sauce me pa chaw bo mode ase obemadu sam mechanic access no aye waduro na wobanom wukoku na guko mo ketenkete ni nyina ho wuko mo ne beda kama se de rade adom me de yaye wobo ho akoku na gu na chinketenkete wo hu de wonye wobo wo de ni so enti oya na wo posa nani na so femfem no na so ye ni wisi ade be na wo hu na chi come on ye adusa ba me share capsules wo be ready clear koku be how e ma kwa ma wonti kenka Bible ma kwa ma wonti kenka Quran as a Muslim koko ma won kenka newspaper biara koko nti ade ne ba won na chichichi wo fa book no wo fa Bible no na eni nyina futu afra wo nya she lens kra de na bobo mesro bo modern so we madu sa heba me share capsules aye wadru aye Ghana ha ba bia ye to duro bia bia nationwide bia wo Kumasi na wo hwemia no duduo mu ne bako ko PFA pharmacy Tafu New Road Junction wo ko PFA be nya bi kolena ke bi wo ho Misty Heba Deni Heba Osons Chemist Costa Pharmacy Ediye Pharmacy bia Apidank Freddy Mens bia ye to duro biara ye nankasa ne ye center ne ye clinic no ye wo soame magazine macro Kumasi go filling station e wo macro no emu ane wo ba ye be show your clinic ye no be wo kwa nkran so a ye wo La Paz udu Las Palmas so a wo ye ben ho checking manager na tigo officer chi wo e ho ane ye wo numbers in the good screen anim no wo betimi afamu bia wo fra me din de maame adusa be ma na be fa papa adusa ye no be kasa na Awurade afa ye nso e de yaresa e de abrom ye wo adusa mala he malaria duro e na ye wo ne ointment aye de chichi pa bi to na be boa wo me so hwe me break akra kai ma me fanka adusa natural spice drink in wasam and find sure natural spice drink we ho yade me ka enema di ye nyina na me mamu bi amamanu mi nyame ya do na da sere ye tinkwam a me hya sen kasa me jai mic na mama na mo amaka de mu nu ye yes when tia kakra pepper kakra akakado kakra efemisa kakra garlic kakra ewo kakra prekasa kakra na natural herbal tea so kakra herbs haba so eni ahwetwe nyina mu nsuo eni ade ya sa drink we na wonom a restore system no immune booster wo BP a wonom a prekasa garlic ne pepper na wo mu ntina bo wakoma ho bai very good wonom a the whole day wo mo ya presenters say a de bia wo kasa na wo throat no e di akone aba wo ye sofo wo obi a prekasa semte ya ye kasa ye nwie da ya wonum we bia wona wo kono wonum a ubanum ne said wakoto drink na wonum ubetimi de fridge im e na apeso abanum ne sa ye delivery across Ghana wo go Freddy Mens baby amabodin bia wo kan shi drug lane Garson pharmacy ko Fredua takwa baby aton adro bia no ubenya bia delivery baby awo bia so frɛ yen na ye numbers na go screen anim no na ubetimi nya na woni yen adi enkomo wutu anu se ya na wanu ne se de wonum drink wonum anu ni nyina ubetimi anu emprenu but we ubetimi anu tu dako enya wo hwe enkan eye boko open drink anu bi ebi amo amutie radio nti numbers no 0500 110 115 0500 110 115 and no Vodafone 0500 110 115 and MTN 055 700 98 24 and just 24 and 25 ni na ofra what do you say about so here ade we me se me de baba ya madoye yate monno next week ye be kan wasem wade come on maami adusa no bo adwuma no ache spice no drink no jai yes ono mo jai Tom nti say no ene na bi jagere pa ba mu o na obehwe ne maye na de ye kanie ade no wo mpe ana se wa eya wo fe se bi ase ana se Tommy am say asha so ache asha wo so yeah that's on ka wo moka 11 years munini
11 years man am ko e ka de bi ni ba ka wo me ba no ba en de ka wo na me won se bebrebe nyina so ba ba ko pe no anya firi mu oh e ba e mane de e bia bana e ho nsem no do so eti o pese e bi school for nti wo ma ye e krekre hey se de do benya senka saa de no mfiri uso mfiri so yo me se champo ye bre ko pa wo bia wo 1 minute agire pa be no ankasa no wo bo no de wo afidie so ni solution aba ni tire ye obe she Dr. Mensa panso wo sofu Kingston so wo eno ntini enya ma wo mo tie no mo hwe no bisa na asem no anode wo duro echi na we betu aka so bibi ni atu agu no so me na me ka kire wo na sa ho ma se woni obi hia ye na ode ade na ma no yo Auntie Paulina so mama me da se em say ye kan ye sere nemu me ya rehosem se obi ba brantie sei na tibia we se ma no sugu ne so na so mama se ne na ma egu ni sugu sa se de no de ma wo mo engwala wo ko school ono wo manyi nsen ya mo ma se bi wo makotitu agu efa so obi anya den eni so na emum nyame adom a wadwane abeto e de ni se adifo ne asofo bebe mu na yayi sa ha woni de afiri ni so sof mama manu asi me da se otafrija nana yes abranti ya se mu enya onwanwa ano den papa na bibi sa ho bi wo ho sa bi wo sa obi wo no mo a we nya oba na na kra wo ntime na Tommy sana how dey anything me dey 3 days bi ana say unya bi sana 2 days 3 days bi say wo mu na ya utumi gina so che rounds no say wanya would day pass wo for ba utumi call how many rounds oh unya uja me the whole night to cry bako the whole night to be sa oba so a uja me the whole night wa bodam pa wa bodam na ba no dey kwase awode e woni ma bi ewom ada wo fadru men fadru ba woni ma bi wom e dia nema se ono ba start romance be ma na no ana nso bi dikan wa na o bo so cha mo ba ne mfa ne za ne mfa robo be ma na no na enwo na wo dia we bie suku ana eye ah we sa anya ma we na na kire wo obi anche ba yes on say experience as o kwa school na usia ade no the more na wo ye na wo to band safa na no wo ho mada we chance na ba ene che o be so ajira de mo na samwa no tire ni no oni no kabom ebe no kre ena wo release na say sabi o be ma ni shoba no ho ni kwa so wi jiremu a wo release no wo so ma ni shim the one is do you na say condom na shower no we ye film no asa out was on ti se oba no wa hode sa na dwumu no nyina ye nkonko a wo be ginam abrampa so na bebe bie mark funyi say asamna no den na me de se watimi apamu aka ani wompe ahye no so ache nti waka ne sei no obonsam no kra na nsa be gine na ye gya wo mode ama ya sofui ebi se ayarehosem ye kan say yes obi tifie no wo ha osere ba set sa wo so a e ma untimi nko ani mu abrabom so unya wansi di kra na e wo so de koto bibi e ma obi hunu say wo bo life e na ma ne ntie o untimi nko ani obi ho a na ne mfie na nyina na afi wa na brabo asi nti ye de nyame anse so ma me watimi abedwa ato a na ye mfre asofu no momo ano sa kwa no so yo ye bia homa na tumna we de de ba ma pa anase prophet Kingsley Jemfrey na why homa mai se free anase eyeya 0554931905 na ye nhwe de ebesi obron samu ye biu senye manko an pe me masem ye o meme ni bi wo mo so se ha wo mo se o mo fe ma Grandpa, the Herman and the Ecosuhan, Emma. Hello. Hello, didn't baby Alcasefree. Good afternoon, Patron. I just a bathroom. Yes, you. Brown will yam pie of yam pie and trade them. That's one. One, Monson, Yamapa, coming.
Nanso na wo no wo mpaibo, ne no wo kasa Yate. Bla no mo ano. What's it? Tommy, I get a samba. TV ne te coin. Ti do one I way a dear see this dear. Timis Rochina Sabra why. Ne any part 2 and then no mereno etia. Not in a young room casemo. Mesrewa. Hello. 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 Braham, oh, me Braham. Oh, me. Original net ya sam na bromiso. And then the crab you bear by the crab who want to do by force. One so be what power chair. Your can say me question me and can never years you be such of a club catcher. And Crano 18 Banadi. Almost half power and I was sure. Well, if you clearly you got no family Canadian. The name a branch you are playing. But dog, you know, more cannot say, Momo type no. I mean, you know, function because that time I'm a so. Oh, Momo type for the bit working a fit. Then Kana Banadi. Me, I want to get it wrong. Come to us. Many of them Wablu, na Bibi Chipa. Bibi Chipa, because you are making a donor for Yari. Ah, what's Dr. Katie? Me person educate him Nantiano. Na ma woni ma de ba ko si owo e ma pa no se bu pe du baby o se bi Satan ho de o si oba pe bi mu o mo na eba me come in Canada because yeah was friends ya bro you so bro mo ta mo aka hello omna samo sinti eni ba ifoda hello pa chodin baby aka se free e ka me ko fodia from Syria yo mam tawia enti o Teria. Hello. Kasaye tie o. Me se mba to mi da se sofo an kwa so le. Sofo de ehe. Hello. First case no. So see we see wa bakofo du afa ne ye hwehwe no ye nim ba bia say Pentecost branch kora akomu. Me ba to boy na o ka se me ma kunu so oblege na me bisa. Waso akwa sore. Hello, Mpachodin baby akasefri. Ekasa wa Christia. Enyama orukodo wo asorife no oyehu. Ayo. Na ayeye wo de enye na yaje emedi na. Yes, ore yesum yame no. Ya na kwa no do. Be ye da ye pe ende ekwaso na yiska. When fo nya hwe. Na so no Bible aka na atembu no obetira so de mampa o se na nyaminyim nyimpa yeni suban mo te ekeka nyanyim kire yam sompa na so emu ahode na ya yera to awore ye hweye your uncle na mi shira wa hello udin baby akasefri hello udini baby akasefri me kasefri wata teku yentie we ndacho bese mi bisa wa te o Pentecost phobia mi timu of Juda anu dia mention je mi o se Pentecost bono anu sana mula fikeu If the system will have a baby, I take away or crap on Kopuyiri. Hey, Kopuyiri. At the old Pentecost for Penifono, or Muti Fuji. That's what we say. Kakano Mashadai, Kakano Mashadai, to people Judah. This Anamula with the Pentecost letter, Pasankwa. This Anamila, the many battle from Wari. Hey, yeah, some maybe Mususha deal. Hello. Mammy, didn't baby akasefri. What your friend has been upper west. Yentiu. If I saw any Pentecost, they said that I done it. Ada also Kobi. Me Kobi na
yes, or no, still to cut and the dead, and move for a family. Pastor, that is enough for an animation. As I said, I no complete the guarantee. Let's run one of the one. Yo, Mati, my school, me the chess a bit de kukudu says so many mommy and son not for 190 na ho nya me okay bra na me pa chonya botira ma ye bia na abeboa ye bei na so wo sa ha oni bi seriously hey jira so me mommy and sada at night and some you okay Jimmy serious from me dey no me no be there Philippa this me ko yet an man wa bon chance eti se nyame aye wadoma mo wade ho ade me ho na dia me dey mo man ko pem wa fu ba bia me na me chance na ba asase ye no mo se we ade me ko no who type of ni nyina ma ni nyina bi me pe bia ye debut the same thing me see my GP sha no na me nim se metimi atrata na wotwe a me ne ba na eso na adwuma ti na de me adwuma na de me watumale eso me ti wono me yiri ni ho me yiri obi eso me ti me ti wo bosume achi da me yiri beba once a weekends no bia me ye okay but you na sem ho so di sem kuni na me ti kase no me ni ba bia ni ayi me yes ano mahu mbo a difference aire agbo me sikasem masum bie mu ni bibie mu me da ndi eso no aya na bi se o fa nwa kan ba bia wadu me nya bi me de no wan se no sa mpa ye bie ni ho betimi aje no every ba bia wadu no onu wan se no ho so na chese de o kan nya tro ma bi nso hunu amane hey abron sam hello Mama, good afternoon. Afternoon, about fair, didn't baby I can say free. That's what Mama say, I'm saying, why ain't you way? If I told me about now, of course, the other being I would have put on an hour. Yes, I'm going to Mama, and Mamma. We're going to say, the uncle, or your bounce, so I can't tell them how I won't be maybe dying. You, Mamma. I'm crying. Madam said, getting so to me. But I saw me my name Catana. The permission from maybe. Never had no fear near media, mobile money won't fear anymore. So my try, almost maybe I won't hear my certificate, my 4 year. I'm going to office one. My almost said, no, okay, the boss boys be on the wall. Market. I must be so 1,000. So, Mr. Crabbe, 1,000 more. I mean, you didn't sign yet. A Jumain, Mr. Mamma, Mr. Obinga, Obiama, and Membia. I have born a crowd for Mancamichi. I said, a minister can be a Juman. So, that's what I want to find. I have a brand bread, Jumem. Why? About you, that's a crowd. Yamis, why I do me a Johnny Mabana. Omukom fee munum. And one more frame see a near man and the area. And the near man, I'm the coy. Hello. 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 That is Madam. A radiatum patch on our way. A radiatum is me. As some more brand and about. Or then maybe I saw baby at a fat and bad to be a strictly boss. And me a spiritual mind. Okay. When you mark that, you mutre your passport. Umbuchas about it. If you are all over and fast spirit, the baby shoe, Mama. If you obey be our farmer 60, 40, 20, wafa, home and nada. Because me who oba primary, if you not see from. But I don't know what you think about. I'm it. Oba primary, if you not see from. As was no me mother. Only me mother. It is a man on phone, a man on phone memory. So then, that primary money, I will feel a boo. In the what if you cry and the corner barn? He said, well, she knows what, but chap, what that to talk and that he said, and you know, a home. Yeah, that's a pa, a das. Yeah, Salad Mickey.
ochene nyame ya adoma mesiro bra pese wo kire yade na mamu wa no ehunu de ye beboa we de small problem enyo bi ne bekeka bo mama de adware na ato ani so na se ba ko na wo pa me amagine ma ye no ho ade ama na ampe ne sa maza me beze mi jai kwa ba ko gra me jai dabi we diable beze awale gra beze me wale efono ochena ne be hwe differences say ya mo ka se ma to kro ni na ya de kro dabi nyare kro ebi mo de chebi ebi twinam eye fe no to ochena why na ne egura ho no na ye de suade nya se bia se ye suade na de otisa me bayi la mi na wa fa bi pen so anantwa ni tui se bi ne so wa fa bi ba chamba no phone me ba bi pictures bi ochena ba bi pictures ya kire me ayo yo abusia ye de asi na nyame ya doma Thomas besan bo church na ye tete manti me pese oba na ye ne ye sa show no ye tete ma no no okasa na wo muti se edie bebrebe no because I say no kra bi ho anyo no ba akopɛ wo wo fie ho ba mebo a mani bo ha me nsi me ma no nse o mo peda o mo apo no ye de ba dimio yo abusua ya ye show na ene ya ye show etie de asi wa frem o hini ni amakranche ochena dum for the dum na Christ ama e betete ma ya san toa enkomo no so na ochena ye ne tome na betete ma Sompa Nkomo de